ko honno calculirante hoore men zakkaji men ɗin hara en landaki goɗɗo. Dernière question goo ittugol zakka si tawi woni iɗa mari mbuuɗi ɗi wallinɗa tawa a humpitiki jungo karamo koɓe leydi ka wonɗa ɗon ɗiɗo ɗi hato jini ittede zakka ɗi woni e jungo ma hitande haray zakka farlike ɗi wona ya haɓɓito ko e suuma yetun ittata zakka par ce que so tawi zakka on waɗɗike ɗi innayi e jombente a mari ɗi ha e suumaye haray hande kadi a feƴƴintini ka Allah wiɗo ko ɗum waɗi ko ma famen nde toɓɓere iɗa wawi noon adintingol wi'a joni ko hikka mi fuɗɗoto ittugol zakka hikka mi ittay ka suumaye hay sa hewtali taw ɗon noon si aroy hitande aroyayno nden joni koye suumaye tun ittoyta par ce que ɓurtinoɗa waya koye suumaye ɗon no wawa iɗa wawi adintingol kono dagata ko ka nenna inna a habboto ha nder gewruɗa ara fi tun ɗuɗugol baraji ɗin itta la zakka on ko farila noni noon en habbata ko juulugol ngol ha e suumaye inne yen naafo ɗon tun ɗa faala heɓugol baraji buy e suumaye a itta e sadakaji ɗin buy kono zakka on na yamarum ha ka suumaye idan wiwɗen jawdi maɗi so tawi ko a commerçant jo haray kala ko marɗa e ko yeyete kon pop a calcula wiye ngara ko yeeyowo comprimé so tawi ɗa mari comprimé je ɗe yeeyirta wotere rana wonɗe nder tabakki on anda ko ɗe jelu a konta e ɗen comprimé je ma goto wona ya accu hay wotere hara ko comprimé yeyata wotere ɗe yeyata ɗen détail a konta e ɗe goto kontira prix majje on karamo koɓɓen no wi haray ko ɓuri moƴƴude kon ko ya calcul ko yeyata kon ƴetta ko hawri kon ko annduɗa kon ɗum ɗo a yeyata moye mum fes goɗɗo si ari ko terme ma ko terme ma ko ha ɗo tippantoɗamo ƴetta ɗum calcula ɗum joni noon calcula ɗum noon ha gayna watta mbuuɗi espèce ko joguiɗa kon ɗo ko yeeyoɓe piije ɓe woni ko conci woni kala ko yeyata a calculiray gotum anda total on ko jilu woni ton watta ɗum noon mbuuɗi espèce ko joguiɗa kon siko leyɗe marɗa yeeyeteɗe ɓen kadi a calculiray ɗe parcelle ko annduɗa kon a yeeyiray prix mo yeeyirta on mo andiniɗa on o tere ganɗo mi yeyata moye ndes ɗum ɗo joni no wiyen enen wonɓe Europe e Amérique ɓen enen ko gollayoɓe woni ga no gasara buye men ala yeeyude si a golliɗo o hono wiyen Amérique ɗo hiɗen andi en keɓɓoto gollugol hara ɓe jogani en yontere toujours hara ɓe jogani en une semaine joni si a hewti ka itta zakka joni innen hande a fala ittugol zakka ñande go'o suumaye joni noon hiɗa golloyi hiɓe dowama yoɓugol ñande 6 suumaye kadi ɗin noon a hendaki ita kono ɗo andi a gollino yontere nden feƴƴi yani cek moɓe joganima arowo next week on ɓay tun a gollino on ɗon haray on ɗo nasi a ñawli goɗɗo mbuɗi ɗe annduɗa sa yani joni a hettay ɗin on cek ma ɗon a calculay mo ma ɗum woni ɓe ɓen Europe siko par mois yoɓirtoɗa ɗa andi a gollino ha lewru ndum maayi on salaire ɗon no ton hiɓe joganimamo ɓe artiraymo on ɗon ɗa andi ɓe ñamatamo ko mbuɗi ma woni ton ɓay tun ɗa andi ko leer jelu golluɗa calcul ko wowɗa gollude kon sona hara ɓeydu ko wiyete kon overtime calcul cekka wowɗa hendagol kon wattu ɗum ɗon nder ɗon on ɗon a calculay mo fi on ɗum ko mbuɗi ma noon ɗa andi ɗin ɗon pelletta hettayi donc haray on cekka ma mo joguiɗa ɗon a calculay mo joni noon calcula mbuɗi ko joguiɗa kon siɗa ñawli goɗɗo mbuuɗi ɗa andi simi yahi tun mi hettay ɗiɗo ñande mi faala o simi ƴantimo mi hettayɗi hay siɗi neeɓi tay no gasa kon tala habbe nan 1 mois 2 mois 3 mois kon a felliti a hettayɗi a calculayɗi mais joni sa ñawliɗi siɗɗo ma mo tawata vraiment ɗa tanɗini ɗa ɓuri fellitugol a hettata ɗum ɗo ɗa tanɗini kadi sa hettali a ƴantata lorratama safe ɗa jogi 50% a okki ɗum ɗo ara e calcultaɗi ɗo maɗa tanɗini vraiment oɗo on o neeɓi o ko neeɓi ɗiɗo kon sakkitore wondema mi okki kon ɗiɗo on mbi andi mi hettataɗi saabu tampere ko jogi kon ɗa andi o maramo en koye ɓicirama ɗin ɗon haray karama ko ɓi a calcultaɗin noon par ce que ɗin ɗon fayda a tanɗinaki a hettaɗi si a hettoyiɗi a calculoyayɗi hitande aroyayne nden kono ɓayɗo tun na noon annon ko andarata hakkude ma an e Allah subhanahu wa ta'ala an e Allah larata ma ya waɗu politique Allah ko an andi ka ɓernde ma hakkude ma e Allah ene ɗa miiji a hettayɗi ka hettata andino ko an e Allah woni yewto wonkimaki na an e goto ko an woni jisude hoore ma nder idan si tawi ɗa halfini goɗɗo mbuuɗi maɗa ñawli goɗɗo ɗum ɗo fof ko nokku goto mo halfinɗa on ɗa andi sa wi toon adananɗi ɗo mi hettay a calculanayɗi hoore ma itta ma nodda mo ñawluɗa o wiya itta nan toon zakka ko joganiɗa lan kon ɗon kadi ko ma laɓɓine si goɗɗo no joganima 10 000 $, aynimo itta nan ɗon zakka mbuɗi ko joganiɗa lan kon si o itti zakka on hannden kadi ko moins de 1000 $, on hettoyta ɓe ittay $250 nder $10 000 ma o ma 10 millions francs guine ɗa halfini goɗɗo maɗa ñawlimo
ano dimo ay mi ara itanan on zakka nani e mbuli di jogani dalan din so itti zakka on wada din do moyen e nyamande hande kali so jolli toyte din non haray on itta indar to sinadum calcul di pop e ko jogi da kon on say calcula jonno wiyen ida mari do mbudi America ida mari mbudi Guinée donc des choses marba da mari franc Guinée wali ida mari America do soit yetta wondi tondi watta di en franc en dollar calcula ko na kon sense de nyambe calcula dum non fiya calcul di kanje di ga fop en dollar calcula madum calcula ko marda ko ga en dollar après lando da Guinée ko jelu woni nizamu zakka on calcula din don ton itana din don ton fere donc ida mari din no option jididi imma ndara ko jelu $100 wona sensirede si be nima modi ma den ko ko $5,000 calcula e montant ko jogi daga kon hawtita don itta zakka on le wotere madum di wondi Guinée bay ton di franc Guinée calcula din non en franc Guinée après calcula ko ni do kon anden kadi ga en dollar itana ka kala fere donc zakka on haray no wiru den non siko a yeyo kala ku yeyata ko a calcula fop wada nder to accata hay e fus sida nyawli goddo dan ja hetta ko ya calcul sida halfini goddo ko ya calcul check ma aro on ko ya calcul dum do tawmi anditi ko hala ko mobi nderede mbudi madi hay siko 1 cent ko ente ko 1 centime ida andi fi mum ko ya wattudi na ya calcul accia goddi go alla gollirantake politique iden andi ka julde ko hawjude wo ko hawjuden en juula tatum accen darne wotere ma accen sujudu goto ma accen tayya goto ko hawjude wo en indata joni en juulu accen don tayya arano nabi den fu darde fu après juulen tayya waden tayya goto sakkidoron salmine la ko ma tayyoro den didije den tayya arano on e tayya dimmo darde den kadi jetta tatum tati inne bayden hawji fi fana ma geje dum mannen donc ka jawdi do kadi bay ko farilla kulli fop mayri calculta accata hay 1 cent hay 1 centime a accata ko ya calcul fop on say ndara non konno yaltinirta jon non ko honno calculante hoore mi haray a calculé woni jawdi ko marda ko fop wada diviser par 40 divide by 40 ono nano ben anglais sa tun da way machine a calculer andi montant mbudi ko marda ko fop a evaki o tay ko nambuudi a watti dum don a evali dum no mbudi siko tere marda andi jon tere goto ko 10 millions ma 20 millions calcula 20 millions siko marchandise marda evalia dum no foy mbudi ha gayna anda total mbudi ko telni mari do a diviser par 40 kala montant yaltudo don ko non itata zakka mi jonna exemple so jetti $1,000 ma 1,000 euros on wadi diviser par 40 ko 25 euros ma $25 yaltata izan ender $1,000 on ko $25 on yaltinta si on jetti $10,000 on wadi diviser par 40 ko $250 $250 yaltata ko on $250 don ittanta $10,000 dini sa jetti 1 million franc Guinée a diviser par 40 ko 25,000 franc Guinée yaltata sa jetti 10 millions franc Guinée a wadi diviser par 40 ko 250,000 jonnon sida mari $10,537 malu da mari 1,531,300 franc Guinée fiya andu dum do bay cewdi ukkike nder ton 1 centime do ton wadu diviser par 40 ko yalti do woko dum ittata sida mari 100,000 CFA do diviser kala montant mo marda e kala buudi di woni ko CFA woni ko dollar woni ko lions woni ko euro woni ko franc Guinée wadu diviser par 40 ko woni tun calcul montant ngo fop makko diviser mo par 40 si tawi hida mari ton cewko don andi nokko go ka machine ko ma wada virgule wono enen do da wawi wadugol $355 wada 0.75 cent ko ma wada point on don ko do wari ko ma da bon andudo machine ma hara on tigi do wawi gollirde machine o ko so jetti pay ko mon ko hande yawbe e kolbe la na dum très facile on fami yuden ko montant général on wadata diviser par 40 sa wadi dum don montant yaltudo don ko ndo wonda itto zakka ko très facile sa yetti $5,000 a diviser par 40 ko yaltata ko $125 ko din ittanta $5,000 jono da mari 5,555 mi wata wala ndema do parce que ko mami ada machine yettu on 5,555 euros ma $5,555 $5,555 wada divide by 40 diviser par 40 montant ko yaltamma do wo ko dum do wonda ci zakka wiuden say no centime dino der son a wada point on sida windude 255,37 francs ma dum 255,5
5 cents US dollars maɗum 255.5 euro. Donc on point non andi ko virgule on non waɗa divisé par 40 ɗon kadi ɓe wawma yaltinande montant o ha gasa ɓe innama virgule tel. Si ɓe yaltanima virgule o joni exemple si ɓe inni en ɗo 5000 abe maɗa ka ɗuma ɗo téléphone ɗo fitum yen faamu moƴƴa naɓa ɗon ɗo fiya aɗa renta kono mi waɗa e kadi ka ɗuma inchallah. So ƴetti joni nden 5553 dollars waɗen point 70 cents ino ɗo 5553 dollars point 70 cents ko ɗum ɗo mi mari mbuɗi an nin fof o 70 cents ɗo no fawi miñataji no ɓay ɗum ɗo ko centime ni yo mi ittu ɗum ɗo la mi calcula 70 cents o siko 3 cents mi calcula 3 cents o joni noon ɓay mi waɗi ɗo point waɗa divide by 40 ko jelu yalti ɗo ko 138 dollars point 84 cents ɗum faami 138 dollars point 84 joni noon ɓay ko point 84 cents yalti fi kam moƴƴagol e hoore an miɗo wawi timmintinagol ɗo $1 mi waɗa 139 dollars nanda son faami joni ɗo mi tiri tun ɗum ɗo par ce que no gasa mi ronka heɓude 84 cents on timmintino ɗon so tawi ko franc guiné joni a heɓi quelque chose ko woni moins de 100 francs ma ɗum 500 ɓayɗen gandi hande guinéji ɗin ko 500 tawi ko calculɗa kon kono yalti quelque chose moins de 500 geru timmintinoɗa ɗon timmina 500 on jonna zakkaji maɗi yani geru ɓeyda seeɗa